Kaseng National People's Party Meghalaya Unit kalajit ya uba manroi bha Kharpuri kum Presiden Batamai jong ke NPP Shillong City Unit. Kajingjet ya u kalalong hadin kajinghiar syuki jong Presiden Barem uba tebor lang patau katu kat ne benai shwa ka election MDC jong Sdam Arajar Arposan. Katu kat ningut kinong yalam bala kamrim jong kaseng kentup ya u Profesor Dan Kuparwar ubade u General Secretary Organization bad unong aibuit jong kaseng uba Hamletson Doling uberi working president bat uba Jason S Maulong secretary in charge kilai don lang hakani ke jingelang. Habakren bat kilat patai kubor Profesor Dan Kuparwar ulong bakani ke jingle kalong ban penklannya keseng bat ikikam ki jam jongka hakeleng ki blok ki baha papo kanong ba Shillong. Dalam panel body kerja jadi Pak Manroi Bha Kharpuri bagi long presiden jongka NPP Shillong City. Dia kadang kalau nama orang kata orang di sign orang presiden baru, jongka Shillong City, dia minta ngala man constitute part, ya kadang office kotamai jong ke NPP Shillong City. Dia minta singlah scam presiden, but ki vice president kemudian beberapa kilo kam jong ke NPP Shillong City district committee. Dia ini ya scam ki pan ada sempat ni sehingga ni district committee dong ke Shillong City kan activate ya ki ni kan reconstitute kan ya ki block district committee dong baru brutally kita dah nampak Shillong City north east south west Kapentol baka mulai baka Nongthamai nyutli kita nyutli Nongthamai dek ni bakal minta ini activity kita bakal Pak ngesa penyak ikam ini kanang ba kani kita yang ini kan go to the root level hadu ki units ki boot level kan poi dia kajing penim aktivit ini ya parti kanang lawan pentrai kam penim pat ek parti kam joka bagi play joka bagi objektif si semua jong kene ka parti dikata di kabangia lum tasni